Theng pi theng prang jongsi kavelo pulotangte monit monong lapen marat marenga phan kasek sak dopu chini pamme aphita me monit aning ke nuatum karbiang longa theng pi kang hu non anta ington wangwela lasona prahu nijang karbiang long meghalaya lapen karbiang longa hoi kitu chiadiam mupro rong adung pinya daba pora hu kheroni southern range ing nam rai komasai ke atum petrolling ke dang boma hu theng pi kang ma duma phan ke ne dullo Theng pi kang wat ma phan kinep dun long hu jelong kame jon clean up dun long pheran ki atum ka jo hu ing nam lai koma sai ki atum pen tapachini pona tengke theng pi kang watum jelong jon clean pensi ke mung ki kisi ta chini biota ke ta boma pora hu an ke kumara to si theng pi kang huma biota le dun long na ini tuh kini si information long border mikro din long kita ngutung selong bersih ngomong kebolong sih tapi tuh ini tuh dapat tim kutai lo alam itu nong si pedap long lo dak mikro border area lo telah bangsa celong komat lah ke ini ke lah non party tuh nang thana teng bulu te khasia tuh si claim bersih puluh lah sila Meghalaya side tuh lah khasia bulu te hasil celong mga non confiscate tuh po department tuh lah si mo option kita tuh apporting nono matla ayam putung ciwang wala ngasana non lagi khang khobor bela apa na ayam putung mana itu pang tek ma ahem putung ngekat jap senang tham nah non itu isang hutung itu nang ada lo tuh ngekat tek atau mang terima kajap mana total kena belum ke John P non dak itu utusan ban itu lo tata mobile pen reserve sih itu mukon men dak sih ban itu non itu sih celong apa sar la bangsa celong kuna lo pon itu nang tu itu cini bagaimana teng bote lah Meghalaya nasia piung bon po bosi itu mangai ke taut lo